Hayibo, noMathiwane nguye uMbali lo. Ngiyo le ntombazanyana kaMadiye. Yazi, ngizombonisa namhlanje. Ngifuna ukumdlula ngathi angimazi. Ngisafuna next ezongihlanganisa nale ntombazanyana kaMadiye. So Buntu uzondigqitha ngathi awundazi or maybe unenhloni le nto yenzileyo. Bale, uqedile ukukhuluma? Khangixelele Buntu, ungene yintoni? Ndiyayazi bana ikhazini yam awuyithandi qha ufuna nje ukudlala njengayo, and into esendiqaphile apha kuwe unengxaki, like iziphulo yakho ngathi lusi, like andiyazi mani udinga uncedo, and andiyazi okanye ufuna uvisa nobuhlungu. Lalela-ke Mbali, hayi ukuthi yonke into ekhona la emhlabeni engawe. Wena ngizothi ngithini? Ngizaba ngilisa ngikhambe Mbali. Mbali, awukwazi uhamba ndithetha kaloku, awukwazi tu. Okanye ufuna ndikundulule ngamatye? Hamba ke sibone. Mbali, yini inkinga yakho? Khangixelele Buntu, uyathanda ukubona iifamilies ziqhekekile kuba kaloku yakho yaqhubeka kudala. Intliziyo yakho ibonile wena Buntu, ulala njani ebusuku? Mbali, sawajama kancane. Yazi mbona Mbali, angikholwa ukuthi nguwe wonke okhuluma yonke le ndaba ekhulumayo. Lalela-ke Mbali, uyabona mina ubuntu wena Mbali, ayikho into engize-explaina la kuwe. Ngiqhubekile ngempilo yami Mbali, ngaqhubekela phambili. Ngisaba wenze kanjalo nawe, yangizwa. Futhi yazi wena Mbali, angazi ukuthi wena umangazwa yini, ngoba abantu bayakhuluma Mbali. Usukile la empilweni yami wena wakhamba ukuthandana nezitha zami ubuganga. Ufuna ngenzeni Mbali? Buntu, ndiyazi bana into endayenzayo yaba wrong, but ke ufuna ndenze njani ke mna ke ndikubukele like uqhubeka nempilo yakho. Yazi awungizwisisi Mbali, ngiyakubona. Yazi into engifuna Mbali ukuthi uhlukane nami phasi Mbali. Uyabona le ndaba yakho ukuthi uqhubekile ngempilo wenzani akunandaba nayo Mbali. Kodwa indaba yakho ukuthi uhambe ukuthandana nezitha zami, hayi sekulungile-ke Mbali. Into ongangenza la yona ukuthi uhlukane nale ntombi yami ukhazini wakho. Angisafuni yabona ukuba nawe empilweni yami ube sicalekiso wena. Uyanyanyisa wena Mbali. Sani, ithi ngeke yakho. Yintoni oluvusa uhlobo? Ndingumntanakho. Awunantloni. Khamisile. Xesha lakho liphelile Mbali. Ngicela uhambile. Xesha lam liphelile. Usho ukuthini Sani? Esikoleni andiyanga Mbali. Isilungu andisazi. Ndithi kuwe kumele umkele apha endlini. Okugqibela kwam le ndlu iyekabukanga unotha yakho. So ndiyaxakwa ngoku undixelela ubana ixesha lam liphelile mandihambe. Yazi ntoni? If kuyacaca ubana ndiyaphuma kule ndlu, sizophuma soyi-2. Sizoshiya le ndlu ikhala ixhaka. And andisayazi uba le nto uyizilileyo because wangulo mfazi. Ndingaphinde ndikuve ubize lo gama apha endlini likabukanga. Ngoba uzondazi uba ndibhinqa ntoni na. Uzoneva na sangalo. Kwenzeke sibone. Yenza le nto phambili ungayenza. Jonga Mbali. Oko
nafika apha endlini lala ntothoviyane yentothololo emdaka enkuhlwana ihlukubezana nobomi bami wahamba ke ukuhlwana uzomela umlandele nawe bakuvume wena nje sange ubona ukuhlwana akuhlukumeza mumiyekile sana ekhweleza hlele lapha phezulu kwenhloko yakho esenza yonke into echisa izimpahla zakho wamyeka ngokuzondinyala ezingxakini zakho nokuhlwana qhubeka uhlale uzofa ngalandlela wayefe ngayo ubukanga and ayikho enye into endizophinde ndiyithethe ndiyaxolisa indlela endithethe ngayo nawe because bendine-stress. yazi uyabona wena Mbali, yonke lento oyikhulumayo manje ayingimangasi nakancane, kodwa uyabona ngihlalele la ngishayelwa moya Mbali, ngisabawa uphumele umuzi ngoba ayikho into engizoyikhuluma nawe Mbali. Ndiyazi bona ubana ndaphoxa and ndiyazisola ngesenzo sami and anoblame, but ngifuna uyazi ukuthi yonke into endayenzayo like engezonjongo zami ndayenza ukuba ungiphoxile. Hayi wena Mbali uthi ulimazwe ngimi, kodwa wena uyaphinda uza la endlini kasisi kulo muntu lo okulimazile Mbali. Uyabona ukuthi usiphukuphuku wena. Yazi Buntu, nguwe umuntu owandiphusha uba ndenze yonke le nto endayenzayo. Buntu ndandikuthanda, ndikuthemba ngenhliziyo yami yonke. Wena wenzani? Wandiphoxa Buntu. Namhlanje silapha uzenze ngathi wena innocent. Ngisabuyibambela kancane yazi mina bengacabanga ukuthi ngelinye lamalanga ngizoma khona la wena Mbali ngikhume indaba zothando nawe. Ngisabawulise yonke le ndaba ekhulumako le ngoba iyanginyanyisa Mbali. Ngisaba ngiphumele, sabaphumela endlini kasisi Mbali. Nina madoda njani? Like niyaphuma nihambe phangaphandle niphaphalaze nichithe nenze yonke into eniyifunayo. Kodwa xa ngaba kusithi thina amantombazane esisenza le nto nina niyenzayo kuba buhlungu. Ibe niyenza indaba engaka enkulu engathi thina mntakabawo sisibulela abantu asixoleleki. Arha man. Oh. Buntu. Ndiyaxolisa. Into enzayo nje ubana akekho umuntu mfana ondazi kanje ngawe. Like akekho umuntu on-understanda kanje ngawe Buntu. Ngayo yonke into. Mbali uyathoma yazi awuthi ngisizeke wena ntombi kaMadiya. Yazi nangabe limgilingwana yakho yokuthi ubuyelane nami ubuntu, hayi khohlwa wena Mbali. Uyabona mina ubuntu umbhekisise Mbali, ayona inkukhu angihubhile emuva ngiyaphambili Mbali, futhi mina nawe soze siphinde siwelane Mbali. Buntu, andiza ngapha uba ndizofuna amandabi yakho okanye ndiyazi bana asoze saphinde sadeyitha nje at all, especially uzokhala nekhazini yami. Wazi kahle ukuthi mina nawe soze sadeyitha Mbali. Yazi sobongenzele into yodwa Mbali. Yazi uthathe lamabhekana wakho uphume la endlini kasisi, ungaphinde ulibeke la Mbali ngoba yazi mina nawe asibona bangani Mbali. Futhi angifuni ukulwana nale ntombi yami ukhazini wakho ngenxa yakho. Uyabona ukuhlangana nawe Mbali ngoba isidalekiso kusawaphuma Mbali. Buntu ndiyacela torho, ndiyacela. Mbali futhi phuma phuma. Buntu ndiyacela torho, ndiyacela Buntu. Sawaphume la Mbali. Buntu akunandawo yokulala Buntu. Ndiyacela torho Buntu.
minute Cindy. Oh yeah. Yabona ukuthi xa usafuna ukuhlala nabantu abadala uzomela ubonise inhlonipho. Andithandanga indlela othetha ngamnami so. Respect. Hey. Auntie, I want to learn something. Why all adults demand respect from us, but then they talk to us the way they want to? Is that fair? Is that called respect? As I can't believe Litabo ba diblame ubunona. Ngendlela obehave ngayo. Kanti nguwe problem. Auntie, listen, Yene. I know when I'm an orphan, my parents abandoned me and all those things, but that does not give you the right to come and do your nonsense on me. Mike, you're not the first person. Okanye umntwana oqala. Okuba i-orphan Litabo kudala abantwana belahla ngabazali babo. Kodwa kuthi uma badela abantu abadala man. Listen, Yene. My mother never laid her hand on me. Even my father. So who are you to come and lay your hand on me? Then I will do it. This is my house. Mama, ndiyazazi mama bana ndakwenza izinto ezibuhlungu kakhulu. Ndaba selfish mama, anizange ndikucingele. Like ndenza izinto zobungqondo mfutshane, inhliziyo emnyama. Ndiyazi uba andideserve uxolo lwakho, kodwa mama ndisengumntana wakho. Mbali. Usawakhumbula amazwi wami wokugqibela kuwe. Ndicela ukubuyisa ingqondo yakho kancinci ubuyumva. Ucinga uba ndathini nakuwe the day uphuma apha ngalamnyaka. Uphume ke mntanam uhambe. Wawugqiba uyazi into eyi-1. Noba lanja ingubukanga. Ingayenza into yoba ikudambi kulilaqazi njena nendlela yenze ngayo kum. Ungabe uzibuyela apha kum yeva because soze ngikuchole. Mama ndiyakhumbula ela xesha ndandisavalela uthando mama. Nawe uyayazi xa ngaba umuntu esemathandweni bana akeva blow na starch like uba ngathi ubethwe ephondweni. Ndlengane. Jonga ke mntana, laa nto nandiyithethe kuwe ayikho into ejikileyo. Hamba uye kulaa mfana uphuma naye apha endlini uyohlala naye. Mama, xa ndadla ngokuthi mandixole ngubani mama, akukho apha ndizoya khona. Ndiyacela mama. Uyabona Mbali? Cela sithethe. Like mama akasekho nalo ubukanga mama, ndiyacela akasekho ubukanga. So ulapha endlini because ubukanga akasekho. Babe khona ukuthi ngosahleli pha. Hayi mama. Jonga ke Mbali. Le nto yokuyibhudayo uyithethayo fanele uyicinge ngalamini. Ngalamini uvula le milenze yakho ukhula iblumas yakho uyivulela ukhulela lamfana. Phaka Mbali. Uphuma. Mama ndiyacela lo. Ungayilibali ibhegi leya xa uphuma. Uncede uyithathe. Phuma! Ndizoma Mbali. Ndizotshintsha mama, ndizoyithatha. Xa uphume wena Mbali. Ndizomana ndibuye ndizotshintsha. Auntie, first of all, I like to appreciate it for everything that you've done for me. You picked me up from the streets and take me, welcome me in your house. I thank you for everything that you've done for me. But what I will not appreciate or tolerate is me being abused.
I'm not done, Auntie. I'm gonna say this again, Auntie. My parents never laid their hands on me. So who are you to come and lay your hands on me? Huh? Lethabo, ongumntana ndoyi. Does it And that means kumele uhloniphe abantu abadala. Does it mean I have to be abused? Huh? Does it mean I have to be abused? I'd rather live on the streets than to live with someone who's abusing me. Fernando, listen. Can I sit? You're my body. Most what I not never could see a pregnant woman could have I'm here for this long time. Yo, I thought I was the one who needed a chair here, but you look like you need a chair more than I do. Anyways, I'm here to see Unyagara. Jonga, listen. I don't know Nyagara India. But Nyagara stay here with you. I don't care. This is my house, not Nyagara. Nyagara, don't even nice straight away. Nyagara. Careful. You don't want to beat a pregnant woman, do you? Hey. Nyagara, since my one doesn't do Rayabano. You know what, my buddy? If I were you, I was going to accept the fact that I'm pregnant because I might move in soon. Tell my man that I was here. Emma? Ma'am, get another towel. Why don't you let Thabo. Tsena. Le Thabo. Thabo, go tsela le kae? So, o tsole kae go shuwa kana sese? I'm from my brother's sister's house, and she kicked me out of the house. Nafatse. O batla go thusa kana? Pela chelete, gore ke Eastern Cape, ko nyaka mamaka. So, e re wena like a one family mo? Ma'am, I have Antunuku, my father's sister, but then le no tshwana le auntie Bonolo bang abuse le gono petile. Ta o tlisa botlhoko ngwanaka. Ska wa re ke tlo thusana. Okay ngwanaka. Re go direla tenyana ke. Okay. Respect. Step mara sa hayo kwa wa motswenya. So ke mo sora one family mo khaufu na ndela rai. Ra khaya go teng mo khaufu. Ka so ke fru so mo go go teng. My father dances Jabuza foot. Deputy. So ngwana o kona ga mama hae. Umfuna ba? Endlini? Re na ga thuso ya hao. Ka he wena o le rakhadi ya hae. Jonga ke deputy. Ulithabo. Ukhethe ukuphuma apha endlini yami. Ndingatsho ngomakani. Andithi Lithabo. Auntie, I did not do anything. You said I should go. You said I must go.
You beat me after you said I must get out of your house. I did not do anything. Jam? Because of lemwas on what they want or what's winning. Mamela ke principal, wena deputy. Ulithaba ndimgqotha ngapendleni uzigqothile. Lo mntana lo akana respect. Usile endlavini. And ungamthatha uhlale naye. Then uzambona umuntu onjani. Ngenhlonipho enkulu deputy, uyazi ndiyakuhlonipha. Kodwa andizukwazi uthatha lo mntana. And andizukwazi unceda lo mntana. So ndiyacela. Mara mama ka he ngwana a sene motho ga mo thusa mo. O te tshepetse mo go nna mos. A ka re kwana la khadi hai. Asena rakade hai. Mna ndanditshatile nabantu bakwabo kodwa akho ndidibazana nalo ngamaluleke ngoku. Ndimenzele ifavor lo mntana ndamthatha ndazohlala naye. Yena ndenzeni undithifele ebusweni ngoncedo lwami. So ndiyacela principal ndicela uphume naye. Ungaphinde futhi uzondihlupha into edibene nolithaba. Uyandiva ke ntombi? Mara mme ka like ka botswadi. O tse ngwana nke no like a le classeng. So ngwana o khopela thuso re a khona ka mama hae. Deputy, please. Ndela. I don't beg you. Okay. But I was going to go. I'm not